takaful operator kat Malaysia ni dia dah memang betul-betul menjalankan tugas dengan baik in promoting hibah sebab dia nak ada lagi banyak penetration. Tapi kau rasa macam as a takaful operator dekat pandangan kau takaful operator dekat Malaysia ni, ada tak diorang ada effort yang diorang buat untuk promote tentang hibah dengan perlindungan takaful ni? I rasa banyak je. Through satu advertisement lah ataupun social media. Kedua is agency engagement. Kita banyak takaful operator memang nak naikkan agensi-agensi Bumiputra sebab agensi Bumiputra lah yang banyak engage dengan Muslim customers yang akan ambil takaful kan. And then ketiga, they've been introducing competitive products yang macam mungkin dulu I think like when we started banyak hibah ni sampai umur 80-100, so harga dia jauh lebih tinggi lah. Tapi sekarang ada yang umur 60 ataupun kita boleh choose term 10 tahun, 20 tahun. So dengan banyak kaedah-kaedah tu dia meluaskan akses untuk pengambilan takaful dan hibah. I think what you mention is very very correct. Aku rasa takaful operator kat Malaysia ni dia dah memang betul-betul menjalankan tugas dengan baik in promoting hibah sebab dia nak ada lagi banyak penetration. So macam kita cakap pasal lab session of policy tadi, I think the takaful operator they also doing a good job in to make sure that this doesn't happen too much. So they promote a more affordable takaful. Yes, you promote a more affordable takaful. You reach a wider audience, and in theory the lab session should be lesser. So I think usaha untuk dapatkan more affordable takaful or hibah coverage is the biggest effort yang takaful operator buat so far. Lepas tu terpulang kepada kita sebagai agency ataupun agent untuk menggerakkan to smoothen the process to make sure that more people knows about this.